Entasipalo Maasai, entasipani enkagil Maa Online TV. Yiolo ake ajo enoshi tumore loing'ok onkoing'ok enkaji e Maa, kiimaki imbaa naipirta naake eramatare olosho le Maa. Ore tenkolong'i duo taata naata naake ormurrani ajo naa sinanu naake talented naleng tesiai naake eranyare yioloti enaa LB Masai. Niminapa ele lee kidogo nikitum tine interest oleng aajo kaiteenem ele lee. Yiolo ajo ore apa negira apa aitobiraki iyiok aas naake imbaa sidan katukul tenebo naake kilepunye nkishoorot olosho lang. Neeku bro, vipi? Uko fiti? Mambo iko sawa? Kabisa. Ena taa kamera ino. By the way, karibu sana bro. Ashe oleng. Atishipe oleng paadol amu bado uko sawa. Imina kidogo nikijo kaiteenem oltung'ani. Aimina natii kaimina entorroni. Natishipe sana nanu abau. Yes. Amaa iyiolo ajo egira iltung'anak aikilikuanu ajo ore dii apa. Ore ele tung'ani huyu jamaa ako wapi? Egira iltung'anak aing'asia ajo kaji dii apa aima. Kake niko sawa. Yes. Ore irmaasai ang'as aitoliki ajo kang'ae eji LB Masai. Entasipa oleng enkaji e Maa, eroroki ntae pookin. Nanu lo oji LB Masai, naing'ua enkop e Kajiado West, nara olaranyani le gospel music, ajo tolo ayiolo, ara olaranyani le gospel, natajeuo sii ina naa paagira aasaki Enkai esiai. Wow. Bro, mambo imefanyika mengi by the way. Rosio tukishukunye ende wueji. Ulitrend kidogo mahali kidogo kiasi na lolo lengi gira naka tungote backlash lengo naona iswako longai mambo kama hiyo. Kwani what happened? Amwe kama nikiki online ndio diki wakati mbaya. Kanyo tinataase? Keeta wae lomoni trend oleng. Ekitaasa likae le oji Sangida. Ni trend ina siai oleng. Nitu aitobir ainyala oleng. Ainyala ninye mpaka nairo nanu apik stress. Neeku ainyalaki apa lomon. Yieu jing depression bro kidogo. Yieu kipik stress anatoki oleng. Keyieu dii ajing pii. Keyieu ajing pii ometaa kaisudori maaji nye napuku maatodoli. Yes. Amu ainyala inolong inatoki enkarna pii. Neeku yani ning'asie olosho pii lenkaji e Maa. Nejia kesipa ena. Kake ina naa taata patabaua. Yes. Ayieu naa nalotu alimu the real story. Amu mesipa ina pookin. Ewueji apa niterunye enatoki apa pee kietuo yiok naa nikias nejia amu mee apa aelong iterua. Yes. Iterua apa enatoki tenelakua oleng. Kitaasa dii oshi interview olikae presenter oji Ali. Yes. Atodua. Tiali oshi iterua inatoki. Yes. Tonkwapi eboo iterua. Ore apa enatoki naa olchore lai apa eyaua kulo omon. Oyiolo apa emusungui apa naagira nanu aisponsor. Yes. Yata ematerunye sie pale nyuma kidogo. Yata apa ena musungui. Kaata apa ena. Ore mpapa naa kelo apa arany tonkwapi eboo. Yes. Kelo apa England. Neeku kelo ake naa kelo neyau musungu. Kuna naaponu ni host duo. Ni host neshuko. Nelo ake mpaka nikinyorruno emusungui nabo. Ile tu mapenzi kawaida. Ewo musungu uni. Nikitum enkiti musungu naijo kaatonyorrai piipi nikingurugurana metijing'a orbao. Nikiendelea noo ninye. Ore ena musungui naa keeta apa olikae lee shore lempapa oyiolo ninye. Yes. Pajo mayiolo nanu ina siai ormusungu. Nyoo naake agira apa ajo aiconnect wena musungui paalo nkwapi eboo. Kake matii apa sawa tenaalo embene amu kara mwanafunzi. Nelotu apa ena idea ena story natoduaki. Naajoki ele lee etii nkwapi eboo. Amaa tenikintau enkazeti aajo ore ena musungui naa ene papai lino kake itooruo. Kaji etiu amu ekitum iropiyiani. Enkazeti temaju. Neeku yiolo apa ajo mebau ene. Mifaa peelotu Kenya ena azeti. Yes. Naajoki kishoritai 3 million. Amu tenisum ninye ina azeti naa kigero tinewueji ajo aishooki apa nanu 1 million. Naajoki ele lee kinchori iyie 1 million. Neya ninye ena 2 million. Yes. Nanyorraa nanu amu najo 1 million. Nitu aikata tenkaseti toontiifini adolta nanu. Nanyorraa nanu. Najo bora mebau Kenya. Yes. Najoki mebau Kenya pii. Nikijo kinchori iyie 1 million shillings nishori elde 2 million. Amu ninye kake ni publish ena story tenkazeti. Nepiki enkazeti. Ari apa ake US ebaya. Nelo ina kwapi duo apa mebau Afrika. Ari apa mebau Afrika. Yes. Maelo kari apa kelo Nigeria. Ntoki naijo ina. Nanyorraa nanu. Najo nanu kama nivyo mimi niko ready. Naajoki naa inyorraa ormusungu nikiponu aitaas interview amu keponu taa tonkwapi eboo. Najoki maiba nanu. Wacha kama ni pesa iko sawa. Oni ena musungui yako sawa na hiyo story. Nelo airorie musungui. Naajoki ndo mahomo apik emusungui orbox peenyorraa peyie inkaja peekitum iropiyiani. Nelo nebaiki emusungui. Nejo emusungui njoo kama LB Masai amekubali mimi niko ready.
amu keyieu apa ore apa ena musungu disparate oleng keyieu apa nalo nanu keyieu apa nalo idia kop kake enkoitoi apa kigira alayu nalo idia kop tenkaraki iropiyiani nikubali sininye nepuku enkazeti ore peepuku ena azeti neton karibu 2 months najoki apa olee irriwaki iropiyiani najoki ntoto amu eton ning'or nehomo enkazeti ake eton taa nanu te Google nadol koon aiputa nanu etii kake eton nelotu enakop neeku meeta oltung'ani oyiolo ore taa nabo olong atii class paadol emalimui peekiutu class Lawrence is this you etodua mbona huyu ni kama ni wewe naa school itii ashu high school amu aimutie apa nanu itu iteru sukuul neeku najoki eyieu nanu ele najo aing'orr itu ninye aitoki aton te class naisik napuku tina sukuul alo pii amu ende ewueji neji Kimuka primary naisik nalo neeku yani maitiwa tupuku najo konji ore peekenyu naноти TV atii Citizen atii rendioi aning'o Sim FM ejito ake orkijanai loje nyoo najo ainyalata netaa tenajo aoshoki ilo lee mekure eng'amu esimu naoshoki emusungui najoki kenya ena ejito apa kitiakita mebau Kenya nejo ele lee nyaaki aponiki iropiyiani peelotu najoki paijo dii kigeroki inchoo 1 million nitu kirriwaki nairuka sinye emusungui nairuka emusungui kajo ketaa ninche nabo elde nairuka emusungui newaki nanu adek kake nairori vibaya ajoki kanyoo apa piitonyorrayie naa tenimiyieu nikaja nebau Kenya neesau ina neeku kairriwaa nkuti ropiyiani nkeek 10 paagira nkeek 20 taanyu taa akeyie ngoja tu taanyu akeyie neponu dii ampaka neponu irmusungu Kimuka naaponu naa aing'oru nikias interview najoki ninche metaa kesipa kulo omon amu atiaka apa ninche tenemesipa kulo omon neekipuo court nepuoi court nikipuo aibung' ena musungui wele lee naibidi nanu paanyorraa amu atiaka duo emusungui miyanyaki tejo ake kesipa pooki toki tejo mambo iko sawa nanyorraa nanu najo nanu kesipa naagorokino ninye emusungui natii ine naajoki inyala oleng kajo nanu paisaidia kake natinyiruka ele kesi amu adolta ajo kegira duo aiteleki ninye sawa amu atodua ajo ijo kaitensa neendelea ina story nejia nipot Kenya pii neeku nanojo te social media nelotu ampaka naipot Ali nikipuo nikias swali ina interview nitrend dii oleng trenda dii oleng ina interview pekias swali ore taa peekindip ataas swali ena interview nikintupulia mbali naarikino ina story neng'as alo ina story alo negira ina story ometaa dii megira pii neeku ijo pastor ake ai ore taa kunda olong'i ake ajo ilapaitin aare taa otogiroitie naoshoki Sang'ida najoki Sang'ida kaata launching nagira aipanga naa kayieu support ino kiyiolo siyie naaliki duo inchidai nagira aimaa neeku kayieu naa nyoo support inyi najoki bro usiogope kaisupport nanu kake ou interview peekintangasa ena siai ino kagira nanu alotu esiai kigira aaponu aitangasa mee ena story kigira aaponu ore naa paabau nibelekenya neeku peekintangasa esiai nalimu apa ina story emusungui interview duo kawaida kenya duo ake story nitangasai enda amu atiaka naa kayieu nikias amu ara naa oshiake duo oltung'ani olio mee duo ekintokini musumusu neeku eeta naa story kaata ena story naikubali nanu nikias interview ore peekindip kiti kata najo alo aton egira aitrend te TikTok nibidi dii ampaka najoki Sang'ida anaa kindelete ena story amu ijo kaiteruaki airo oleng nayiolo ajo eretito apa nanu ayieu mee paari naajoki mekure naa idimayu amaa naa ina siai pookin fair entoki nainosa nyoo kanyoo naa paidelete naikubali nanu najoki sawa amu atoosho sinye emusungu atoosho ina olong emusungu naajoki deleta ina story iterua sinye urei deleta ina story amu etorikine apa ore nkoon sii ina musungu apik iropiyiani amu keyieu iropiyiani pintoki sii koon sininche amu koon atiaka tenenyorraa Sang'ida pee delete ena story naa kalak nanu najo naigusia Sang'ida meyieu naa nikaja meyieu naa ina story nailenga nanu amu atiaka ninye emusungui deleta ina story amu story apa nemesipa naa kadol nanu ajo kagira nanu ainyalaki amu ainyiaka nanu airigiteta ina toki amu ore ninye apa ilapa olee ishooki iropiyiani ainyiaka nanu airuka itu aikata aigil airuka apa neeku mekure ayieu lelo omon namaa dee ele lee naa oliaji ninye iyiolo taata ele lee kayiolo nanu ele lee aitobiraki amu ole inakop ang eshomo naa apa nkuapi eboo etii keeta karibu taata 6 years nkuapi eboo
Aya. Kama ako citizen linao. Aya. Marjubi razi ene weji. Neeku naa midimai pidelete ikaenda hivyo. Midimai pidelete. Nijing iyie launching. Ore naa peebau launching, ainyalakine ninye nanu launching amu ainyalakine nanu launching oleng. Amu ore etaa ewiki nang'or ena launching, naiminie communication, naiminie esimu. Atii event tendaalo e Magadi. Yes. Neeku yani orgiza atii, nainyalakine entoki oleng. Yes. Natum stress bana. Apata tabu sana. Natum shida. Ore Sangida kajo aoshoki bro kaa nabo amu etanyamala. Ai bro kati ninye nanu busy agira nanu aipanga harusi ai. Neeku ng'oru enias. Najoki bro amaa taadoi. Amu etii ninye olikae lee nainepuno ajoki kairorie Sangida amu kaji iko pee kiitaji inoolong eyieunye support ino amu lazima naa amejijenga na hiyo story. Kainyoo pee mikilo ninye aisupport enkolong naa iyieu aitaji ninye. Najo nanu airorie amu amaa naa olee lagira ajoki nelo ina nejia. Hiyo mtabonga tu. Ketii Sangida mtaongea tu bado. Aing'ura enikoni sii duo mbaya nepiki olaini. Neeku ijito iyie hiyo story haikuwa ya ukweli. Haikuwa ya ukweli. Mesipa ina story. Mesipa ina story. Mesipa ina story. Neeku ore irmaasai pookin apa ogira aifikiria ajo story ni ya ukweli hakuna. Yani tulikuwa tunajaribu kutafuta vile trend. Hai nikitrend naa tenkoitoi torronok. Nikitrend tenkoitoi torronok. Neeku regret oleng. Regret oleng ina story kwenda. Neeku regret oleng. Neeku ore entoki nayieu neyiolou irmaasai naa njere hiyo story ni uongo. Mesipa na hiyo story hakuna. Story ya uongo. Naa kayieu sinye najoki Sangida tinewueji amu ebaiki apa sinye nemeyiolo ebaiki nejo ninye kesipa. Mesipa apa ina story. Kake ata nanu ajo aing'oru enkoitoi naitrendie. Yes. Kake naa aitrend naa tenkoitoi torrono nemifaa apa. Yes. Neeku mesipa lomon. Ata ninye musungui ninye naaji nikirorie sininye. Ining mesipa lomon pii. Neeku mesipa lomon kabisa. Eton oshi oro ina musungui? Eton kiro ninye. Amu eemita ole oji kupa. Ninye oshi nememira kupa. Kesipa dii ajo girlfriend ai apa. Kake mesipa duo lomon. Keeta nkera ainei uni. Irmao are wenkayioni nabo naji Sankale. Neeku ninye oshi naata kupa. Nimitodua naa yiok pokira uni. Nkera ainei nena pokira uni. Negira kupa nkera inonok vizuri ama paje. Ore ena kupa ainyala oshi kupa enkarna. Amu ore kupa follow oshi ena musungui te TikTok, te Facebook. Neeku ke DM ninye musungui. Neeku kaisur ninye ajo itung'uai amaa orkijanai oba nejia. Kanyoo ijo enkayioni. Ainyalakita ninye enkarna. Neeku kegira aikatie musungui. Netum ninye ina mwanya. Nikibaki nainepu hadi kupa oshi te studio najo bro tapala girlfriend ai. Najo bro maata nanu shida. Kiti kata najo aikonji. Iyie oshi oitayiolo kupa ina shumbai? Nanu oitayiolo mpaka LG Masai. Kiyiolo mpaka LG Masai amu kenyor apa musungui LG Masai oleng. Kajoki ninye apa entaranyo LG Masai. Neeku iyie apa introduce ina shumbai kupa. Nanu introduce au. Nelo kupa naye. Naar ninye nawosh ninye empiding. Nawosh empiding. Naisir oleo omifaulu. Neeku ninye ina? Ore ninye nolong paalo ina. Sasa una feeling aje? Naatoshoko sininye kupa. Najo bro, itu nanu iforce emusungui ino papa anyor. Ama, sasa una feel aje kupa na apa shumbai nimaniki apa gira apa ina shumbai matejo support one or the other ashu enkitodua apa ina shunyor duo apa ina shumbai. Alafu namba 2 ndol ajo mambo pia ijaenda vizuri kwako on your side. Kidogo you in depression and all that. Enkaraki stress hapo ena story. Una feel aje? Bro nimefeel vibaya sana. Na ore nanu ina toki naikuna oshi nanu ometaa my trust friends. Ore apa kupa naa friend lai oleng. Ometaa tenelo ninye studio naoshoki ajoki bro kuja. Neeku majo nanu kalotu kupa aitaas entoki naji ina. Natoning'o oshi vibaya oleng. Nenoto stress ake. Kiendelea ake maisha. Tapaliki oljamai, tapaliki kupa ama bado tu mtapatana pia. Ai, ekitum ake. Milima. Watu sio milima. Ai, yiolo njia akeyie. Inoto na visa nehomo. Na yiolo ajo ore mimi nilitafuta passport hata visa agira aing'oru paikaja. Serious? Paalo kidogo hivi mekure ang'amie musungui. Mekure reply message etaa kagira aisnob. Etaa kupa gira aing'oru passport. Etaa kupa. Kiti kata naoshokini. Ijo dii kidonta nkera inonok te Narok. Kite Narok. How? Amu egira apa musungui aipanga peelotu Kenya peekiyama paatum ainoto visa. Paalo aaku citizen lidia. Kumbe netu kajo kupa akawa na netum ninye ina chance nipotu emusungui neponu ninche aayama te Narok. Naajokini kidonta nkera inonok te Narok mpaka nairriwakini mpishai.
naosho kupa bro, mbona nije nganyonyeti msuku naje bro, hapana hiyo ni uongo. Hiyo ni uongo, usisikia watu. Kumbe betrayal. Nemusanye vetu na ina chance na lolita wako. Na unyana menye dongera ine amgera nangera ine bogira uni. Ne rolando kupa sai. Ekiro roninye. Paginya lama egera Kenya. Ara bro man rai chance na ijina Kenya anu ndoki ajoki. Ndio umetupa chance. Umetupa chance. Roho mpangaje tupatane siku moja tuongee. Ero mpangapi. Wow, bro kwa kweli ima yedo nyamba kuma kwa. Akore the fact that ara bina story na kinyala ko shangara nera brand era brand osaina nrolo ranyen lor Masai le gospel. Eto nage important olembe yiri mna ba clear. Yolor Masai sinenje. Ori nyalo na ko chenja wa mind kidogo ajo. Kwani jamaa vile anakuwa anamwaminia kwa hivi. Era sere baka ba clear. Nakolo Masai enda yolo. Ori na story hapa nero LB Masai yote ilikuwa uongo. Ilikuwa tu keki kidogo ninyalari amu kawaida man is to error. Nagira mwana Masai amara waleke kabisa ore apa tola na baba mbaya rolta kujajo hiyo ilikuwa mbaya. Poleni sana. Olala yolo na soko mongera na soko. Kiro radio ko na soko. Modonta kagira ingilio lente TikTok. Kake ala ina na sana no reply amu yo na dai bado. Na nyaka uri. Wow. Kake ajo ya sinyana soko meseba lomo ni uongo. Unaachilia track gani next bwana? Itigiro link bwana tumeboeka. Aga dia panga pa achilia single ile kira salongo ama achilia lyrics. Oh wow, nimeona arodo actually. Kira salongo. Nyako era single ngumu wale nagira ipangia pa release. Wow. Hiyo ni moja. Kana support ni de Maria Grama same ni support na inti ama hii kanyona support ni itaji. Ama no Masai by support. Tenelage ni dollar kira functions sure na ina launching. Yes. Haumo nenda bawe support ake niki support tena le mtandao yako haumo tu tenidol ake ntoki naasita mo mjitokeze ama ayo support ni rabiraki. Wow. Kama support si DLB by the way kuna ngoma zake kadhaa zili trend pale abada naachilia mambo moto emebongasi enkaina ajuna sample ite duna yake ni yutumwe wa mdogo yake nake enkajama ore LB Masai amakayo lana no by the way bro mero shotongan doro safi la ijo yeto oltung'ana nalota bitare. Idia ambang oltung'ana oleng duo naji oralta kuja sidain oleng and maybe napesa kuna bo oleng sana oltung'ana supati. Kake ore pookin kai nikiro sio lomone baye katukul tena kamera amara lajo moyo kesa katukul ore sie duo nage wasanii wenzako enebo nage industry pookin olosho le maa. Ore nanu najo naa aomon laranyak le maa maibung'ata ematapal kulie kiburi maibung'akinoto ena siai amu enenkai naa enai nabo gira pookin aserem naa ninye gira aisip. Neeku aomon maibung'ata ore kulo upcoming ogira ailepu aomon maibung'aki amu adolta ninye nanu upcoming era ninye ninche moto nolong'i amu etii orkijanai oji Pesilema laatodua apaelong egira aichepuka abana naa keeta talent oleng maibung'aki maibung'akinoto kuna siaitin nikinyorra nikiaku entoki nabo. Neeku aomon maibung'akinoto ore siasani lang kulo lenkaji emaa embung'a yiok kuna talents amu meeta enikipuo mikiata ntae naa iyiolo ajo ore nye ena functions siasani naa ore sana naa ketii laranyak inewueji entertain. Embung'aki yiok kuna nikimbung'akino yiok ilaranyak neeku aitabaya nanu inewueji. Wow, ore nanu agira aishoru challenge ore ilo sinkolio naake ina collab ino ng'ae? Olong'o. By the way collab yake ni Olong'o. Ore the best bro kai nigelu the best ena wiki oltung'ani best orasa challenge ya TikTok ile umeona ni mkali sana. Mimi nitamtumia something. Kara ya 1000 shillings top ndokana mara jokuni 1000 wana bogira 3 so the best people kelo as channel yenye by the way ala itangazake do ajoka kwa the top na kitangaza ajoka ngene shindo ngai pekiro mwaki atupena mbea wangan na mimi niko pale najua na kashile lo Masai ashira ngarage no shagentare nebo yo kashira ngarage na support yo kana ke nagira ajo njamo ya ntangai ile bunye ntangai na ashira ngarage support yo lenga asuj ni follow ni subscribe bibi nigira share content ngana yake nego ashole bro thank you for coming maze Mungu akubless sana ashira ngarage sidini asaba ashole